posle prve teorijske rasprave, onda opet prelaska na empirijski deo i nekog regionalne slike, ovaj panel se fokusira na nacionalne manjine, kulturnu autonomiju u Srbiji. Imaćemo 3 prezentacije danas, pošto Petar Antić i Aleksandra Jerkov nisu prisutni, pa postoji mogućnosti da ranije završimo ukoliko se naravno rasprava ne oduži, što bi bilo sjajno. I ja vas onda i pozivam da aktivno učestvujete kasnije u diskusiji kada se završe prezentacije, jer imamo i dovoljno vremena. Dobro, prvo će da nam prezentuju rad Zorana Lutovca i Ksenije Marković, rad uticaj nacionalnih saveta na funkcionisanje kulturne autonomije, odnosno uticaj saveta na funkcionisanje kulturne autonomije u Srbiji. Rad će prezentovati Ksenija, a ako autor bude voljan da nešto dodaja, imaće priliku svakako. Dobar dan svima, zahvalim za organizatorima na pozivu. Moje ime je Ksenija Marković, dolazim kao istraživač saradnik iz Instituta društvenih nauka. Kao što ste videli, motala sam se ovde od samog početka, zato što sam u organizaciji, pomagala i oko organizacije ovog skupa i dobila je i priliku da napišem rad. Mi se bavimo uticajem nacionalnih saveta na funkcionisanje kulturne autonomije. Iz samog naslova vidite, prosto sada nas zanima, želimo u ovom radu da otkrijemo kako jedan institut ostvarivanja prava kulturne autonomije funkcioniše u trenutnom pravnom i institucionalnom sistemu Republike Srbije. Sad, prva pretpostavka od koje polazimo jeste da se u Republici Srbiji primenjuje neteritorijalni model autonomije, koji podrazumeva da nacionalne manjine svoja prava, kolektivna prava, ostvaruju u oblasti političke participacije putem osnivanja političkih stranaka nacionalnih manjina, znači to imamo kao posebnu afirmativnu meru ostvarivanja prava na političko predstavljanje i isto tako ostvaruje kolektivna prava u domenu kulturne autonomije upravo putem osnivanja institucije nacionalnih saveta. Nacionalni saveti, njihovo osnivanje, funkcionisanje nadležnosti i rad je definisan Zakonom o nacionalnim savetima nacionalnih manjina koji je donet 2009. godine. Sada smo imali izbore, baš ne sada, ali nedavno, znači jesen 2018. godine za nacionalne savete, tako da ovo je već, ulazimo u 3. mandat rada ovih institucija, što je jedan vremenski period optimalan da se mogu donositi određene procene o efektima rada i da se eventualno promisli o tome šta je to potrebno unaprediti u postojećem modelu. Rad će se sastojiti iz 2 dela. U prvom delu ćemo prikazati teorijski koncept neteritorijalnog modela autonomije. Ovaj model je za Republiku Srbiju jako važan, kao i za sve druge postkomunističke zemlje, zato što svoju primjenu upravo nalazi u postkomunističkim zemljama, koje su, za razliku od zapadne Evrope i od, da kažemo, ovog zapadnog dela sveta, odbijale da na bilo koji način primene mehanizam teritorijalne autonomije kao način i koncept zaštite nacionalnih manjina. Otpor prema tom ideju teritorijalne autonomije je bio veoma izražen. Tako da se došlo do jednog razvijenja teorijskog koncepta neteritorijalne autonomije, da ćemo ukratko prikaz kako se taj teorijski koncept razvijao, koje su njegove glavne karakteristike, po čemu se on to razlikuje od teritorijalne autonomije i koje su to njegove prednosti u odnosu na taj model. U drugom delu rada ćemo se baviti empirijskim istraživanjem sa namerom da odgovorimo na istraživačko pitanje kakav je stvaran uticaj nacionalnih saveta nacionalnih manjina na funkcionisanje kulturne autonomije u Republici Srbiji. Kada smo promišljali kako ćemo koncipirati rad, bila je jako velika dilema kada kaže u Srbiji postoji 23 registrovana nacionalna saveta i onda je bila jako velika dilema nemoguće je da obuhvatite sve nacionalne savete. S druge strane, bilo kakav kriterijum klasifikacije, ako primenite, rizikujete da ćete ostaviti neki važan i relevantan slučaj po strani. Onda smo prosto došli vodili smo se sledećom logikom, da odaberemo onaj nacionalni savet koji ima najjače kapacitete da definisane nadležnosti i sprovodi. Jedan od preliminarnih nalaza do kojih su između ostalih i koleginica Jelena Lončar, kada se radila jedna publikacija 5 godina rada nacionalnih saveta,
I imamo isto jedan izveštaj vrlo dobar pokrajinskog ombudsmana o radu u 4 godine nacionalnih saveta. Došlo se do jednog zaključka koji su mnogi ljudi predvideli da će biti, da takav model kakav je sada definisan zakonom, prosto sve manjine nisu sposobne da u punom kapacitetu uživaju taj model, pa se sve više sada uvodi u raspravu pitanje da li je svim manjinama potreban nacionalni savet ovako kako je definisan, znači jedan savet na nacionalnom nivou i centralistički uređen. Tako da smo onda rešili da odaberemo onu manjinu koja je najorganizovanija, najbrojnija i politički najaktivnija, koja ima veliki politički uticaj, koja crpi iz svoje brojnosti i istorijskog prisustva na tlu Republike Srbije, političke organizovanosti koja traje već jako dugo i zato što su brojne nacionalne manjine, kada pričate sa predstavnicima različitih nacionalnih saveta, kada ih pitate, kada oni nabrajaju koji su to nedostaci u njihovom radu ili postojećeg modela, oni često navode primjer upravo mađarske nacionalne manjine kao manjine koja je pozitivan primjer kako jedan nacionalni savet treba da izgleda i da radi, pa smo mi rešili da ispitamo upravo rad ovog nacionalnog saveta. Šta je ideja? Ideja je da se utvrde određeni objektivni kriterijumi na osnovu kojih može da se procenjuje uticaj nacionalnog saveta kao tela, znači koji predstavlja nacionalnu manjinu u oblasti kulturne autonomije. Rekla sam, znači sada imamo već 2 puna mandata, ući ćemo u 3, znači imat ćemo već 1 godinu 3. mandata i to je već jedan vremenski period kada mogu da se naprave procene nekih efekata i da se donesu neke objektivne ocene. Naravno, moramo uvek poći prvo od analize zakonom definisanih nadležnosti, da bismo prosto to stavili u određeni kontekst i onda videti kako su te nadležnosti sprovedene, da li je Mađarski nacionalni savet imao kapacitete to da uradi, u kojoj meri imao kapacitete, da li su oni zadovoljni tim nadležnostima, da li postoji neki opseg nadležnosti koji možda treba revidirati, promeniti, dopuniti. To je sve ideja to su sve pitanje na koje treba da odgovori ovaj rad. Da podsjetim, znači nacionalni saveti nacionalnih manjina su savetodavna tela u oblasti kulturne autonomije i pokrivaju 4 oblasti, to je obrazovanje, kultura, informisanje i službena upotreba jezika i pisma. Ovo nije moja proizvoljna procena, ovo je prosto zakonski definisano kao takvo. Ono što će se isto kao pitanje ovde postaviti u ovom radu i koje se uvek postavlja kao pitanje kad radite sa nacionalnim savetima nacionalnih manjina, u Srbiji jeste to pitanje da li je nekako nacionalni savet za nacionalne manjine, meni se čini ponekad kao čardak ni na nebu ni na zemlji, zato što se uvek to krećemo između linije klasičnog momenta manjinske samouprave i linije tog savetodavnog tela u oblasti kulturne autonomije. Tako da će se otvoriti rasprava i na tu temu i ponuditi se argumenti i za jedno i za drugo. I same manjine, kada razgovarate sa predstavnicima nacionalnih saveta, jedni tvrde da nadležnosti treba povećati, da su to isključivo tela manjinske samouprave, da su oni nepravedno svedeni i ograničeni samo na domen kulturne autonomije, drugi tvrde suprotno, tako da tu imamo vrlo suprotstavljena i različita mišljenja. Znači, kako ćemo dolaziti do podataka, znači na osnovu studije i analize i izveštaja svih relevantnih izvora koji već postoje i na osnovu intervjua sa donosiocima odluka i to onima koji su akteri u tom procesu manjinske politike i politike integracije. I moramo reći da ćemo tu imati naravno predstavnike mađarske nacionalne manjine, Mađarskog nacionalnog saveta, ali i predstavnike državne uprave, jer je to jako važno. Zato što možemo vidjeti nakon promena koje su se dogodile u Srbiji nakon dolaskom Srpske napredne stranke na vlast, to je sada moja lična impresija, da država sada sve više sprovodi jednu vrlo aktivnu politiku koja ima jednu vrlo jasnu poruku da nacionalni saveti nacionalnih manjina žele da se predstave kao da kažemo, legitimniji, najrelevantniji partneri vlasti u kreiranju manjinske politike. I to je sad jako važno i sa tog aspekta ispitati poziciju ovog instituta u pravnom i pre svega političkom sistemu Republike Srbije.
Isto tako nas zanima da vidimo kako sam Nacionalni savet ocenjuje svoj rad i isto tako da čujemo koji je njihov stav po tom pitanju da treba da se proširi ta mogućnost da nacionalni saveti zaista imaju određeni domen ili da se proširi taj domen oblasti u kojima oni mogu samostalno donositi odluke kada govorimo o sprovođenju prava u oblasti kulturne autonomije. Toliko od mene za sada, hvala. Hvala se. Karolina Lendak će da nam govori, Kabok će da nam govori o učitelju takođe Mađarskog saveta na obrazovanje i integraciju, što je posebno važna tema. Pre svega, dobro veče sad već, jeli? Zahvaljujem se na ovom pozivu. U suštini, ja se do sad baš i nisam bavila kulturnom autonomijom. Doktorirala sam iz oblasti studija etniciteta iz rodne perspektive, ali sam shvatila da sam se dosta, u stvari, dosta toga je bilo vezano i za nacionalne savete u mom istraživanju, odnosno za kulturnu autonomiju. Pa, da počnem sa sad možda ciljem rada. Analiza, ovde je cilj rada analiza obrazovnih mera Nacionalnog saveta Mađarske nacionalne manjine, znači kroz 3 primera, a to su predškolci i prvaci, zatim maturanti i studenti koji treba da se odluče za studije na nematernjem jeziku, znači u Srbiji, i civilni sektor iz oblasti nauke vojvođanskih Mađara. Pa šta sam ja tu sve analizirala? Znači, prvo, naravno, obrazovnu strategiju koja jeste još uvek na snazi i to je jedina strategija koja jeste na snazi, sve ostale su već zastarale i nisu donete nove. Zatim, periodični izveštaj i alternativni izveštaj Povelje o regionalnim manjinskim jezicima i zatim sekundarne podatke, broj studenta mađarske nacionalne manjine na Univerzitetu u Novom Sadu između 2009. i 2012. godine. To nisu sadašnji podaci, kao što vidite, ali univerzitet više ne daje ove podatke, kao i što znate po Ustavu našem ne moramo da se izjašnjavamo po nacionalnosti, znači to je sad već, ove podatke sam dobila tada za doktorat i od onda ništa se, čak znači ni pokrajina ne može da dobije nove podatke. Zatim, kvantitativni podaci iz 2014. i 2015. godine, ja sam radila jedno istraživanje pomoću upitnika, kada sam ispitala ukupno 2192 maturanta, znači završnih godina 3. i 4. razreda u 16 opština u Vojvodini. Tu nisu samo bili Mađari, nego su bili i Slovaci i Rumuni. Međutim, pošto 89% ispitanih maturanata su bili Mađari, znači možemo da uzmemo, ja sam podatke ovako kako jesu, znači zajedno analizirala SPSS-om, ali možemo uzeti to kao da se odnosi samo za mađarsku nacionalnu manjinu. I kvalitativni podaci, takođe iz 2015. godine, intervjui sa studentima i profesorima na Univerzitetu u Novom Sadu, takođe i spomenute 3 nacionalne manjine i sa studentima i profesorima iz većinskog naroda. Dobar metod, možda ovde ne moram da govorim o tome, preskočit ću, da počnem sa predškolcima i prvacima. Pa šta kaže obrazovna strategija Nacionalnog saveta? Evo, oni su bili ljubazni da mi u stvari pošalju njihovu zvaničnu prezentaciju koju oni koriste kada idu, kada ih pozovu da govore o svojoj obrazovnoj strategiji. Pa, eto, postoji program VACKOR, koji u stvari podrazumeva to da Nacionalni savet deli flajere, znači roditeljske sastanke saziva, deli paketiće za polazak u školu svim prvacima, ne znam da vidite, znači zaista se trude oko prvaka, odnosno i predškolaca, da se što više upiše dece na manjinskom jeziku. Zatim postoji ova saradnja sa Savezom Rakovac iz Budimpešte. Oni isto dele pakete, čak i školsku torbu, ali šta se dešava? I da, ima i program školskog autobusa, što je zaista dobro, jer se skupljaju deca iz malih mesta i voze do škole kako bi mogli da uče na manjinskom jeziku. U obrazovnoj strategiji Nacionalnog saveta se navodi
broj, znači prvaka koji su se upisali u osnovne škole na mađarskom jeziku i kao što vidite, evo, u 2011. ovo je iz njihove strategije, 2011. je bilo 15.575 đaka, a već 2014. 14.308. Znači, u stvari, jeste da je to veliki trud i rad što ulaže Nacionalni savet, ali dalje je dovoljno, znači svakako broj đaka opada. Što se tiče Evropske povelje o regionalnim manjinskim jezicima, znači u izveštaju iz 2007. 10. i 15. godine se naglašava da deca iz mešovitih brakova se ne upisuju na manjinskom jeziku i da u stvari to predstavlja veliki problem. A u alternativnom izveštaju se još dodaje na to da udžbenici na manjinskim jezicima kasne na početku školske godine, to jako, baš dosta kasne. Ne postoji edukacija nastavnika na državnom nivou koji će predavati na manjinskim jezicima, jeli tu je i mađarski jezik. Tu edukaciju rade donekle nacionalni saveti, ali postoji manjak nastavnog osoblja, naravno, i kvalitet je upitan njihovog znanja na maternjem jeziku. Tu sam ja još dodala iskustveni problem, to su mali broj učenika u manjinskim razredima i nepoverenje roditelja prema tim razredima gde su učenici oko 5, znači 5, 4, 5, 6, čak i evo moja ćerka ide u razred gde je ukupno 5 učenika, znači znam celu problematiku. Tu se naravno postavlja problem socijalizacije dece, da li je to dovoljno, da li je to dobro, da li je nivo dobar i tu roditelji iz mešovitih brakova se preopredeljuju da daju dete na većinskom jeziku. Baš iz ovog razloga. Što se tiče maturanata i studenata, evo to što sam vam rekla, ti sekundarni podaci, znači pod brojem 5 učešće mađarskih studenata u ukupnom broju studenata je 6,5% i to je bilo oko 6,5%, znači svih 4 godina. Kada uzmemo u obzir da je mađarska nacionalna manjina 13% populacije u Vojvodine je mađarska nacionalna manjina, onda 6,5% je malo kada govorimo o studentima. Jedan od razloga je što 30% potencijalnih studenata brucoša ne nastavlja školovanje u državi porekla, već ide na studije u Maticu ili čak i negde drugde, ali najviše u Mađarsku. Evo, ovo su podaci koje sam ja dobila, odgovori koje sam ja dobila svojim upitnikom i koliko često koriste srpski jezik u komunikaciji. Sad, izvinite, ovo je na engleskom, ali dobro, razumećemo. Znači, tu sam čak podelila na devojčice i dečake, manje od jedanput nedeljno 18%, devojčica 20% dečaka, jednom nedeljno 14% devojčica, 10% dečaka. Znači kad saberemo, to je 30% njih u stvari ne koriste uopšte jezik države u kojoj živi, znači i ne zna ga, to je sigurno. Gde će nastaviti školovanje? U Srbiji malo više devojčica nego dečaka, znači sve je oko 30%. I takođe to se odnosi i na nastavak u Mađarskoj, znači 30% devojčica i 33, odnosno 26% dečaka odlazi iz zemlje. Pa zašto odlaze iz države porekla? I sad, to što je novo, stvari što sam ja ovim mojim istraživanjem dobila je da ne odlaze više zbog jezičke barijere, bar se tako ne izjašnjavaju, nego zbog diplome Evropske unije koja je mnogo privlačnija od ove koje bi dobili u Srbiji. Ali drugi razlog je već da ne znaju jezik, vidite, to je najveći postotak. Tu sam još dodala isto iz prezentacije Nacionalnog saveta da postoji Studentski dom Evropa u Novom Sadu, ne znam da li znate, on je otvoren pre par godina, veoma je nov i ima 388 slobodnih mesta. Namenjen je za studente mađarske nacionalnosti, to je mađarska vlada finansirala i oni se prijavljuju, ja sam pitala da li postoji neka veza između Nacionalnog saveta i ovog studentskog doma. Što se tiče finansiranja ne postoji, ali se oni prijavljuju
u nacionalnom savjetu. Znači, kroz nacionalni savjet se oni prijavljuju i nacionalni savjet šalje, boduje ih i šalje rezultate Studentskom domu Evropa. Što se tiče programa za brucoše, imaju kompleksan program, znači nacionalni savjet se i tu zaista trudi. Ono što bih ja možda istakla, to je ovaj kurs za savladavanje srpskog jezika, znači oni su to tako nazvali, i ja sam tu postavila pitanje, tu dolazi taj kvalitativni deo mog istraživanja, sam postavila pitanje mojoj ispitanici da li je taj kurs bio za nju dovoljno dobar, odnosno da li je pomogao, i ona je rekla da ne znam, možda malo, znači kurs je trajao 2 nedelje, samo kažem, da se naviknemo, treba da govorimo i slušamo predavanje na srpskom. Gramatika mi je bila lakša jer sam uvek išla na privatne časove iz srpskog, znači ceo život je išla na privatne časove iz srpskog, a gramatika mi je bila laka jer je logična, bila sam slaba u aktivnom govoru, bila sam jedna od najslabijih u grupi u komunikaciji, a najjača u gramatici. Samo da kažem da je ova ispitanica rođena u Srbobranu, a završila je gimnaziju Bojaji za nadarene učenike u Senti. Znači, ona kada je otišla i mogla je hrabrost i otišla i upisala se na Fakultet tehničkih nauka i to na smer, ja mislim, automatizacija. Ona nije znala uopšte da govori, priča srpski. Posle ovog kursa, znači, to uopšte nije pomoglo i trebalo je mnogo vremena da savlada jezik i sada je na master studijama, znači ona jeste bila, a prethodno je bila najbolja učenica u Senti, u gimnaziji Bojaji, ali je bila jako slaba na fakultetu. Znači, zamislite tu transakciju kako budeš najbolji, a posle postaneš uskoro najgori. I da kažem, ne svojom greškom. Možda da, možda ne, sad to je već. I treća tema je civilni sektor iz oblasti visokog obrazovanja. Pa sad sam tu samo nabrojala da vam prikažem koja su civilna društva u oblasti visokog obrazovanja koja se bave naukom. I to je Naučno društvo za hungarološka istraživanja, osnovano 1991. godine, zatim Naučno društvo vojvođanskih Mađara 1999. godine, osnovano. Ovo naučno društvo ima godišnji skup za naučnike mađarske nacionalnosti u Vojvodini i postoji Kolegijum za visoko obrazovanje vojvođanskih Mađara iz 2001. godine. Oni imaju svake godine Vojvođansko-mađarsku naučnu konferenciju studenata i mentorski program, što je isto jako dobro jer, znači, kroz mentorski program neko od profesora sa Univerziteta u Novom Sadu koji govori mađarski jezik dobije nekog studenta, obrade neku temu i taj student u stvari prikaže to na konferenciji. Tu postoji i nagrada Kristalna kugla za istaknute naučne rezultate postignute na vojvođanskim mađarskim naučnim konferencijama, znači ovaj kolegijum dodeljuje i nagradu. I poslednji je Akademski savjet vojvođanskih Mađara, najmlađi, međutim najaktivniji, tako da kažem. Isto ima susret mađarskih naučnika Vojvodine svake godine, izdaje zbornik radova, sufinansira učestvovanje na konferencijama, organizuje tematske skupove i ima isto nagradu Zlatna sova za istaknuti naučni rad i produkciju. Ovo je već za naučnike, znači prethodno sam govorila za studente, a ovo je za naučnike koji su iz Vojvodine i govore mađarski jezik. Sad, da li postoji ikakva veza između Nacionalnog savjeta i civilnog društva iz oblasti nauke? Pa ne. Znači, finansiranje ovih civilnih društava se odvija isključivo kroz fondacije koja su u Mađarskoj osnovane, kao što je Fondacija Sekereš, Institut Balaš i Fond Gabor Betlen, i oni su ti koji kroz projekte, odnosno kroz konkurse, oni daju novac. Direktna veza i saradnja između Nacionalnog savjeta i naučnih društava izostaje. Strategije se ne donose, odnosno nisu se donosile u saradnji sa nadležnim civilnim sektorom. Od 2014. je postojao konsultativni odbor za visoko obrazovanje Nacionalnog savjeta, ali bez operativnih ili organizacijnih propisa nije donosio odluke, a sada čak i u ovom novom sazivu ne postoji ovakav odbor. I da dođem do zaključka, znači, dobre mere Nacionalnog savjeta su programi koji imaju za cilj povećanje broja predškolaca i prvaka,
kao što je i školski autobus, program stipendiranja, Kolegijum Evropa, znači to nesumnjivo, ovi su zaista dobri programi. Međutim, na čemu bi trebalo još poraditi, to je sprovođenje istraživanja efikasnosti ovih obrazovnih programa. Uraditi istraživanje razlozima odlaska maturanata, ponoviti ovo što sam ja radila je jedna stvar, ali nekako sistematično. I učenje srpskog jezika, to je zaista bolna tačka još uvek, na tome se radi. Ana Marija Viček je imala sad nedavno jednu prezentaciju kako će se to sve promeniti. Izgraditi saradnju između civilnog sektora iz oblasti nauke i inicirati zajedno sa civilnim sektorom osnivanje jednog instituta za manjinske istraživanja. To je već davno tema koja jednom nikne kao tema, sledeći par godina je tema, a posle nestane zbog manjka političke volje, pretpostavljam. Hvala na pažnji. Karolina, hvala najlepše. Dubravka je već počela da govori. Da li imate prezentaciju? Ja već mitingujem. Govorite nam o nezainteresovanosti medija za izbore za članove nacionalnih saveta. Jeste, ja moram miš da uzmem, ja sam ipak iz doba Ana Bogna. Kako ćemo? Stvorit ćemo, da. Gde je vaša prezentacija? Ja se nadam da je tu. Ako nije, ja ću doneti. Jel vam ne radi ovde? Ne, mi ćemo to ovako. Gde je ovaj? Mogu ja? Može. Evo ga. Ću da spavim ovo strake, minuta prostora. Mislim da je to moje. Ja dolazim iz audiovizualnog sveta, ja volim da je šareno. Vidi se. Lepše je kad je šareno nego kad nije. Dakle, ovde namerno stoji ne ovo u zagradi, iako na kraju ko dočeka kraj će shvatiti da je to u stvari pravi naslov, da je ne zainteresovanost mediji za izbore za članove nacionalnih saveta. U okvirne informacije bih rekla samo toliko da su izbori, onako kliširano rečeno, lakmus papir za medije. Kako se mediji ponašaju u vreme predizborne kampanje, to nam ukazuje koliko su samostalni, ja razlikujem samostalnost od nezavisnosti, koliko su nezavisni, a koliko su pod pritiscima političke i ekonomske, svoje političke i ekonomske elite, zavisnosti od toga da li su komercijalni mediji, da li su javni servisi ili su mediji na jezicima nacionalnih manjina koje ne možemo staviti u jednu od ove dve grupe. Dakle, ovi izbori su okupljali oko 800.000 građana Srbije, ukupno, koji sebe smatraju za pripadnikom ili pripadnicom jedne od manjinskih zajednica, kao što smo čuli, 23 imaju svoje nacionalne savete. Drugo što pokazuju predizborne kampanje, to je koliko su u stvari manjine sposobne unutar samih sebe da pokrenu medije na svom sopstvenom jeziku ili to prepuštaju organizaciji države, dakle da po automatizmu nacionalni saveti mogu u Srbiji da organizuju svoje medije i ti mediji funkcionišu onako na platnom su spisku i dosta imaju nekakvu udoban život, ne možemo reći da su u nedostatku novca, bar ne ozbiljno, mi ne možemo reći da su baš jako samostalni u odnosu na svoje nacionalne savete. Šta nam je bio cilj ovog istraživanja? Mi smo to radili 2014. godine i ove godine i 2018. godine, dakle, hteli smo da vidimo kako manjinski mediji prate, dakle, ključni događaj u jednoj kulturnoj autonomiji, a to su izbori za nacionalne savete, a drugo, kako većinski medije zanima šta se dešava u manjinskim zajednicama, s obzirom na visoko učešće manjina u, kako da kažem, u populaciji Srbije. Imali smo, to smo radili na dvostruki način, jedan je bio analiza sadržaja
kritička analiza sadržaja, a tehnika nam je bila kvantitativno-kvalitativna analiza sadržaja, s tim što smo kao jedinicu analize imali u stvari medijski prilog od najave do odjave, sa svim pripadajućim audiovizuelnim dodacima, uključujući i grafikone, crteže itd. A drugo šta smo radili, mi smo napravili dubinske intervjue sa novinarima iz medija na rumunskom, slovačkom, mađarskom i hrvatskom jeziku i tražili smo da nam objasne kakva je njihova interna uređivačka politika bila u vreme predizborne kampanje. Oni su bili anonimni. Ti razgovori, mi smo obećali da će biti anonimni i onda su oni novinari pristali da sarađuju sa nama. Analizirano je 5 tradicionalnih medija na jezikovima manjina koji imaju najduži staž u izlaženju, koji su preživeli sve moguće urednike, režime, zakone koji su se odnosile na medije na jezicima manjina. To je Mađarsko kao jedini list na Balkanu jedne nacionalne manjine koji izlazi na dnevnom nivou, zatim Hrvatska riječ koji je najmlađi manjinski medij kod nas, koji redovno izlazi kao magazin, kao news magazin ili porodični magazin, ja bih pre rekla, Hlas Judu takođe, Libertete i Rusko slovo, ova 3 su dugodecenijski na tržištu manjinskih medija u Srbiji. I naravno, analizirali smo 2 javna servisa, javne servise na emisiju, jednu interkulturno postavljenu emisiju Paleta na javnom servisu Vojvodine i centralna informativna emisija u oba javna servisa u vreme kampanje. Za ovu prezentaciju, mislim, korpus je bio ogroman, ali za ovu prezentaciju ja sam sada odabrala isključivo kvalitativnu analizu da vam pokažem koje su diskursne strategije ili načini na koje mediji prate jedan ovako ključni događaj kao što su izbori. Dominantna diskursna strategija je bila diskursna strategija isključivanja. Ova predizborna kampanja, pravo za pravo, nikog nije zanimala. Niti je to zanimala medije na jezicima nacionalnih manjina u odgovarajućoj meri, niti 2014. niti 2018. Niti je to zanimalo medije na većinskom jeziku. Oni su kampanju pratili na nivou moranja. Dakle, onoliko koliko se smatralo da je minimum, toliko su o ovoj kampanji objavljivali na svojim stranicama. I kako to otprilike izgleda? U Dnevniku radio televizije Vojvodine, za koju znate da je pokrajinski javni servis čitav drugi svoj program ima na više jezika, to je takozvani manjinski program, 2014. godine emitovane 3, dakle ne 3%, 3 komada priloga posvećenim izborima tadašnjim, a 2018. 7. Pazite, korpus je bio gotovo 2 meseca. Ne 7 dana pred izbor ili tako nešto, dakle 7. RTS je 2014. godine zabeležio 2 priloga u tim izborima, a 2018. 6, što je 3 puta više, jako su napredovali. Ova strategija govori i o tome kolika je ta interkulturalna zainteresovanost. Emisiju Palete emituje se jednom sedmično i uvek uređuje druga redakcija na jeziku manjine i to se titluje Na jezik većine i emituje se za sve manjinske programe, upravo da bi postojao neki kao interkulturna informisanost i tako dalje. U emisiji Paleta u periodu koji smo analizirali nije objavljena ni jedna rubrika o predizbornoj kampanji. Ni jedna. Dakle, to je bila emisija gde je to moralo da bude emitovano. Ako nigde drugo, onda je Paleta morala time da se bavi. Druga strategija je neinformativnost. To podrazumeva kada vi u stvari na kraju krajeva nekako i nešto emitujete, ali tako da to ne prelazi informativni prag. Informativni prag vesti određuje da je nešto novo, da ima konkretnu činjenicu, da sadrži određenu dinamiku
ili imao neku unutrašnju dramu, da ima jasan izvor informacija i da ima jasan javni interes. Dakle, to je nekih 6 osnovnih karakteristika u teoriji da nešto prelazi informativni prag. Dakle, ove rubrike koje smo mi analizirali i prepoznali ih kao predizborna kampanja nisu prešli informativni prag. Oni jesu, ali nisu imali informativnu vrednost kao takvu. Nema analitičkih tekstova uopšte, nema intervjua, nema portreta kandidata, ničega tu nije praktično bilo. Takođe, u temama o kojima su govorili uopšte nisu bile one 4 oblasti za koje su zaduženi nacionalni saveti. Dakle, šta ti kandidati misle o obrazovanju, o jeziku, o kulturi, o medijima u svojoj nacionalnoj zajednici. Dakle, to očito nije zanimalo medije je više zanimala njihova partijska pripadnost. Treća strategija je bila birokratizacija. Dakle, osnovna urednička praksa je bila da se objavljuje toliko i toliko biračkih mesta, toliko i toliko upisanih u spiskove. Dakle, ono što je, kako da vam kažem, što je matematika i statistika i što možete da nađete bilo gde. To uopšte nije bila neka relevantna informacija. Četvrta je bila pojednostavljivanje, svođenje informacija na saopštenja. Dakle, mi smo ove godine uzorkovali više saopštenja objavljenih u ovom periodu u medijima, nego otkad pratimo valjda sve predizborne kampanje, a to je od 96. godine. Prosto je neverovatno da je Mađarsko u ovom korpusu imao 31% saopštenja. To znači partija ili lista pošalje nešto i oni to u tom obliku objave. Ništa, ni mali novinarski napor se nije uočio u tim rubrikama. Hrvatska reč 20%, a naša komercijalna štampa na srpskom jeziku 17% saopštenja je objavila. Mislim, ovo je zaista nezapamćeno u korpusima našim predizbornih kampanja koje mi redovno pratimo. Sledeća diskursna strategija je navika ispunjavanja obaveza. Dakle, u redakcijama se zna šta je čije zaduženje i unutrašnja politika prati izbore. To je po navici su novinari pratili predizbornu kampanju. Ničeg inventivnog tu nije bilo, čak i urednik, jedan od urednika je rekao da nismo se udubljivali u materiju, nismo se pripremali kako ćemo pratiti izbore, nismo imali nikakav pripremljen arhivski materijal koji bi mogli da kompariramo, jer to su sve iste glavnom ličnosti koji pripadaju manjinskim elitama, da se mi razumemo, oni koji su učestvovali u predizbornoj kampanji. Dakle, to im nije bilo u prioritetu na njihovoj informativnoj agendi. Ono što je zaista bilo veoma loša medijska praksa, to je diskursna strategija nerazumevanje konteksta izbora i podleganje pritiscima. Naime, od ovog ciklusa i po novim pravilima ovi izbori su trebali da budu departitizovani, tako se kaže, jel da? Pa dobro, ali je ideja bila da baš... Očekivanja su bila. Dobro, očekivanja su bila. Hvala lepo Goranu Bašiću na dobroj reči. Dakle, očekivanja su bila takva. Mediji nisu dali nikakvu podršku tim očekivanjima. Dakle, to se uopšte nije spominjalo u toku predizborne kampanje. Kao da nikada o tome nije nikakve reči ili razgovora bilo. Više je dato, kako da kažem, prioritet je dat recimo potpuno marginalnom pitanju, a to je onom obraćanju Vojislava Šešelja u Skupštini Srbije na račun Rasima Ljajića i to su mediji smatrali da je primat u praćenju ovih izbora, a ne recimo ono što smo rekli. Paradni patriotizam je jedna od strategija koja se inače pojavljuje od 90. godine u našim predizbornim kampanjama, a to je kada kandidati i kandidatkinje koriste svaku javnu priliku da govore o izborima, iako ta prilika nema veze sa izborima. Naprimer,
Ovaj paradni patriotizam je bio široko primenjena strategija u ovoj predizbornoj kampanji i recimo kandidatkinja na listi mađarske sloge na dan deteta 8. oktobra je otišla da govori deci o važnosti očuvanja nacionalnog identiteta u osnovnu školu. I o tome je na celoj strani izveštavao Mađar So. Ono što su mediji na jezicima manjina naučili od medija na većinskim jezicima, a to je kako se prate predizborne kampanje, da predizborne kampanje se prate vestima i saopštenjima, nekada čak i intervjuima, ali sve što se tiče jednog kritičkog, analitičkog promišljanja šta je važno da predstavljaju ili da posjeduju budući članovi saveta, toga u medijima jednostavno nije bilo. Veoma siromašna žanrovska struktura, a to je kao vest, izveštaj i tako dalje, govori o tome da se mediji ni na koji način nisu ozbiljno pripremili ili napravili nekakav format ili nekakav model kako će pratiti predizbornu kampanju. Iako im je ova treća po redu, sad su mogli valjda da nauče već kako se to radi. I većinski i manjinski mediji mogli su, što mi kažemo, navežbati. Prikriveno oglašavanje je stalno prisutno. Mislim, mi smo jako brzo kao društvo višepartijsko naučili da je najučinkovitiji način učestvovanja u predizbornoj kampanji u stvari prikriveno oglašavanje, a to su, znate, otvaranja, zatvaranja, godišnjice, dan deteta i ostali dani. Tada se setimo i svih predaka i potomaka kada su predizborne kampanje u pitanju i to su jako koristili kako kandidati i kandidatkinje u ovim izborima, tako i mediji, naravno, koji su u tome videli lep povod za izveštavanje. Za razliku od prvih izbora, u drugim 2014. i u trećem 2018. pojavili su se i senzacionalistički tekstovi. 2014. godine je to bio sukob unutar kandidata slovačke zajednice, o kojima je naširoko su izveštavale Večernje novosti na srpskom jeziku, ali ne ih, recimo, Hlas ljudu na slovačkom jeziku. A ove 2018. godine je to bio taj sukob Šešelja i Rasima Ljajića koji je, kako da kažem, stigao na sve naslovne strane medija, a bilo je jako zanimljivo, recimo, i optužba Mađarskog nacionalnog saveta na račun Mađarskog pokreta zbog navodnog bogohuljenja i nacionalne mržnje koji su bili na plakatu koji je imao slogan "Sa vama Bože, ali bez tebe pastoru". I sada oni koji znaju, a pastor je pisano malim slovom, znači, ko zna o čemu se radi, dakle, vodeći mađarski političar u Vojvodini se preziva Pastor. I on je jako visoko pozicioniran i u Skupštini Vojvodine, a i u Nacionalnom savetu. I ovaj slogan, dakle, u stvari znači "Sa vama Bože, ali bez tebe pastoru", a ne svešteniče, već političaru. Tako da je ovo bila jedna velika bura oko... I kampanja se svela u stvari na jedan duhoviti slogan, ne baš politički korektan, ali duhovit jeste, sa svojom igrom velikih i malih slova. Ovo je u stvari, mogli bi reći, pravopisna diskursna strategija, pošto je reč o pravopisu, da li se pastor piše velikim ili malim slovom. Prepisivačko novinarstvo je danas osobenost svih medija na Balkanu, ali boga mi šire Balkana. To znači u jednom se objavi, a posle još njih 100 prenese. I naš korpus je bio u stvari jedno četvorostruko manji za analizu od onog koji je uzorkovan, prosto jer je jedna vest bila objavljivana na 4, 5, 6, 10 mesta, tako da je bilo besmisleno 10 puta analizirati, dovoljno je bilo jedan puta. Šta je zaključak? Mi smo identifikovali 3 grupe problema o medijskom praćenju predizborne kampanje za članove nacionalnih saveta.
Prvo, jedna interna grupa uzroka neprofesionalizma koja je u stvari ukazivala na nizak stepen novinarskog angažmana, kao i ka sklonost novinarima na najjednostavniji mogući način, nikom se ne zameriti, a to je ponašati se birokratski, pojednostavljujući sve informacije i prepisujući informacije iz jednog medija u drugu, tako da se gubi izvorni, autentični, u stvari, subjekat informacije. Ono ko je šta rekao, jel? I eksterni uzroci neprofesionalizma koji se odnose na to da je bilo puno pritisaka političkih stranaka, kako manjinskih partija, tako i partija nacionalnih, koje su imali svoje kandidate i kandidatkinje na listama za nacionalne savete, i smatra se da je liderska partija u Srbiji danas u stvari ima vodeće ljude, kako neki eufemizam, da su im vodeći ljudi u svim nacionalnim savetima, ali naravno ja to ne mogu da tvrdim jer to nigde nije jasno objavljeno, to se samo o tome govori. I treće je fluktuirajući uzroci neprofesionalizma, to je to paradno, patriotsko novinarsko, isključivanje jednih, prekomerno uključivanja drugih, izbegavanje konkretnih izvora informacije i preslikavanje opšte te neke atmosfere koja nije bila naklonjena fair i otvorenim kritičkim izborima, odnosno predizbornoj kampanji uopšte u našem društvu, već ciklično od 90. godine do danas, pa tako i u izborima za savete nacionalnih manjina. Oni se ničim ne razlikuju u stvari od velikih izbora. Šta bi nam trebalo činiti za 22. godinu? To je bliska budućnost. Dakle, to nije studije budućnosti, to je ono što je već počelo sa odbrojavanjem. Prvo, podići nivo proaktivnosti redakcija na jezicima nacionalnih manjina. One su potpuno pasivizirane. Edukovati novinare i novinarke, iako oni smatraju, mislim, ja sam novinarka 30 godina, dakle, kada ovo govorim, ne govorim kao ja protiv njih, već ja kao deo profesije. Smatram da su naši novinari potpuno neobrazovani novinarski, iako su završili čak i novinarske fakultete. Pozivanjem, mislim, ovo bi bilo otprilike na nivou perite zube i umite se ujutru. Pozivanje na poštovanje kodeksa novinara Srbije. Kod nas čak pojedini novinari, mi recimo imamo udruženje novinara slovački, na slovačkom jeziku, imamo udruženje novinara na rusinskom jeziku, imamo udruženje novinara na mađarskom jeziku. Svi oni imaju svoje kodekse koji su, što je i normalno, preslikan taj kodeks novinara i novinarki Srbije iz 2006. godine. Pa ja volim kada sam na novinarskim skupovima da kažem, molim vas da podignu ruku svi oni koji u svom joj ladli u redakciji imaju novinarski kodeks. I onda je naravno opšti smeh. Ja mislim da većina njih nikad nije ni pročitala novinarski kodeks, jer se to podrazumeva. To je ono kao ustanem ujutru, umijem se, operem zube. Ali kad ih pitate šta sad unutra baš konkretno piše, nisam sigurna da bi mogli da odgovore. Dakle, prvo da svi kupe novinarski kodeks ili da ga pozajme, nije važno. Otvore na računaru. I obezbediti veći diverzitet žanrova. Naši mediji se svode na vesti i izveštaje, što je potpuno, kako da kažem, van vremena u kojem mi danas živimo, jer vi danas dobijete tu informaciju tipa vesti na svim mogućim sajtovima, oni koji organizuju te događaje. Tako da je to kao izveštavanje o događaju potpuno besmisleno. Novinari danas treba da tumače događaje, da istražuju pojave, ljude i događaje, a ne da se bave vestima i izveštajima, što je potpuno out of time.
Analizirati finansijski aspekt izbora. Nikad nismo dobili finansijski izveštaj kampanja, ali nikad, uključujući i velike kampanje. Približiti predizbornu, to je izveštavanje o kandidatima i kandidatkinjama uzrasnim grupama, nije isto govoriti o 18-godišnjacima koji prvi put izlaze na izbore i nekim od 70-80 godina kojima je to već ko zna koji put. Napraviti obavezu monitoringa političkih uticaja. Ja bih pitala u vreme diskusije Gorana Bašića zašto nije praćeni nezavisnost izbora nacionalnih manjina, ili je praćeno, ili ja nisam čitala izveštaj o tome od 2018. godine. Bilo bi jako važno kao uputstvo za bolju praksu da mediji na mestima manjina na kraju krajeva razumeju da im ipak zakon dozvoljava da budu autonomni i nezavisni, da nije tačno da u zakonu piše da treba da budu zavisni od nekoga, to se sad ja malo parodiram stvar, da ne samo mediji na mestima manjina, već oni na jeziku manjine moraju da podižu senzibilitet prema položaju i problemima marginalizovanih i manjinskih grupa u svim medijima, što kod nas nema uopšte, da je bitna programska raznovrsnost, koje takođe nema, i da je važan programski diverzitet medija na mestima nacionalnih manjina i da tehničko-tehnološke mogućnosti im daju šansu da budu daleko prisutniji u javnom prostoru Srbije nego što su to u ovom trenutku. I ja mislim da sam ja zadovoljila zadatak koji ste mi postavili, Gorane Bašiću. Hvala najlepše. Da li ima nekih pitanja? Prvo pitanje, ako možemo, za 3 rada, pa ćemo onda da pređemo na širu diskusiju. Pacov, hvala. Kućni ljubimac. Ja nemam pitanje, samo moram da se bavimo o Kseniji u vezi sa ovim što je Dodorka postavila pitanje, da ne pređemo ove. Velika je razlika između savjetodavnih tela, što nacionalni savjetnik, nacionalni savjeti, organizacije, koje su prenete javna ovlašćenja, da odlučivala ili samostalno, učestvovala u odlučivanju ili samostalno odlučivanju po pitanjima obrazovanja i takvih kulturne autonomije. To je ogromna razlika. Odlučuju ili samostalno odlučuju, to je suština samouprave politike. Savjetodavno se nigde u zakonu članu ne da, ali kasnije ne spominje. Znači, to je velika razlika koju mnogi ne prave, nije to prvi put da se upadne u grešku oko definisanja saveta, ali je to nešto što je ovim izmenama zakona barem definisano i barem nacionalni saveti znaju sada šta je njihova, koji je njihov par čizama, i to je nešto što bi trebalo i istraživati, a i iskoristiti u vezi sa ostvarivanjem nadležnosti. I što se tiče Dubrovkinog pitanja u vezi da li su praćeni, to je bilo pitanje za $1.000.000, čekam ga već, ne znam koliko. Ne, nisu praćeni. Pa ja znam. A nisu praćeni, ne znam zašto, ali zanimljivo je da kada sam vidio da se to neće pratiti, ja sam uputio 2 pisma. Jedno šefu misije OSI-a, a drugo šefu delegacije Evropske komisije u Srbiji. Od šefa misije OSI-a sam dobio odgovor koji je glasio da se oni ne bave monitoringom izbora. Što ne znam kako da tumačim. Posle su došli, kada sam opet pisao drugo pismo, da su mi poslali delegaciju da razgovara sa mnom i da mi kaže da će biti drugi projekat, pa sam ja rekao da ja ne želim projekat, nego da se ih pitam zašto mi nismo pratili izbore kada smo imali kapacitet i za to postoji. Isto sam malo samo mudriju i sofisticiraniju odgovor dobio od šefa delegacije Evropske komisije u Srbiji. Tako da ja, ako mene, mislite ovo sada Jelena je rekla da postavljamo pitanje, ja neću više postavljati, ali mislim da su ovi izbori prodani. I da su izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina unapred se znao dobiti pre nego što su oni i održani. I da je to prosto
međunarodna zajednica, kao što je bio slučaj sada sa Makedonijom i sa Albanijom, koja je bila ili ranije odlukama poništavanja referenduma u Grčkoj, da je tako odigrala mnogo puta i u Srbiji i u regionu, tako da mislim da je i ovo bilo jedno od pitanja oko kojeg, bar za mene, nema dileme. Tako da eto, to je samo, posle bih još samo kad bude vreme za diskusiju se javio za još jednu za reč. Nešto vas podsjetiti da su i kolači tu blizu. Neko hoće, može slobodno. Ja imam jedno pitanje za vas, profesor Kavalić-Nedeljković, a to je statistika koju ste dali oko neizveštavanja i broja. Da li je prouzrokovana time što učesnici u kampanji nisu imali ništa da kažu i da li je kampanja bila mlaka, ili, znači, kako su se ponašali politički akteri, ili nezainteresovanosti medija za uopšte ta dešavanja. Ili jednostavno je ovo senzacionalizam, da li su određeni politički akteri pretpostavili da samo nekim senzacionalističkim vestima mogu da uđu u javni prostor i da budu zainteresovani. Znači, da li je problem u kampanji kao takvoj ili nezainteresovanosti za kampanju? Problem je što mi principijalno to ne znamo, zato što mediji o tome nisu izveštavali. Ja imam dvostruko mišljenje o tome. Moje prvo mišljenje jeste da Srbija ne ume da prati izbore, bilo na kom nivou, još u 90. godine. Mislim, mediji u Srbiji ne umeju da prate izbore, kako se to radi. Iako je niz treninga bilo o tome šta je po zakonu proizborni ciklus, kako to treba raditi, ali to se prosto, jedni novinari dođu na treninge, a drugi prate onda predizbornu kampanju. Pa mislim, to verovatno je nešto malo pa i namerno. Drugo, mediji u Srbiji nikada do sad nisu napravili plan praćenja izbora, to se inače radi, kao što pravite biznis plan, da se pravi plan praćenja izbora, pa tako ni mediji na esima nacionalnih zajednica, uopšte, oni su to sve radili po automatizmu. I treće, što tačno znamo, veliki problem je bio, na primjer, u slovačkoj zajednici. Mi smo to svi znali i u mađarskoj zajednici, oko kandidata i kandidatkinja. To nigde apsolutno nije objavljeno. Nikada. Pretpostavljam da je bilo još u nekim zajednicama, to Goran zna bolje od mene, jer ja se bavim medijima, ne bavim se nacionalnim savjetima, ali ono što su nam mediji pokazali, to je bilo zaista gore nego prošle put, to znači 2014. a gore nego pretprošle put. Znači ide stalno, oni nisu navežbali praćenje izbora, već kao da retardiraju unazad. I jako je signifikantno bilo to što urednici koje smo zvali za te dubinske intervjue, nijedan se nije odazvao. I onda smo išli na niži nivo razgovora praktično sa novinarima iz političkih redakcija, koji su bili naši poznanici, pa smo mogli da s njima napravimo. Da li ste dobili njih neko vrsto objašnjenja? Pa objašnjenje je bilo to, pa to bio je dnevni zadatak. Ko izbore prati na nivou dnevnog zadatka. Mislim, ko je ikad radio i kao najmanji honorarni saradnik u bilo kom mediju zna da se izbori kad počne kampanja, napravi se plan ko će sve pratiti izbore, ko će koga pratiti i tako dalje. Mislim, to je jedan ozbiljan zadatak. Jedan vrlo težak zadatak za svaku redakciju. Oni su to radili na dnevnom nivou. Mislim, novinske redakcije koje izlaze jednom sedmično kad nešto rade na dnevnom nivou, onda nam je vrlo jasno, mislim, koji je to nivo angažmana. Tako da ja mislim, ja se slažem u stvari sa Goranom, da su ovi izbori svedeni na, kako da kažem, pa čak ni izbore u mesnim zajednicama, onako, kako da kažem. Su bili cinčik. A na koji način oni obezbeljuju imovnost? Da, kako ih to... Ako u sopstvenim medijima nemaju... Ja mislim da to nije bilo veze sa medijima, ja mislim da je to bila partijski angažman. Ko će izaći na izbore da je bio partijski angažman? Pa ja bih manje komentarisao i pitao, jer prepoznao sam dosta ovih pojava sličnih i u našoj sredini i u vezi sa manjinskim izborima u Mađarskoj, ali ja bih sad nekoliko informacija dao u vezi sa tim, jer i većinski mediji se uopšte ne bave tim pitanjem.
jedna jedina stvar je probila prag, ili kod Roma je jedna organizacija u savezništvu sa vladajućom strankom, njen je satelit, što je inače zabranjeno zakonski, ne znam kako to ipak funkcioniše. I sad šef te organizacije, poslanik u parlamentu vladajuće stranke inače, i sad on je izgubio neko poverenje u tom krugu jer je optužen za korupciju većih razmera, ali u saradnji sa vladajućom strankom. I sad je bilo nagađanje da li će se on vratiti na čelo, recimo ako Nacionalnog savjeta Roma u Mađarskoj ili na koji način će se ta stvar razvijati. Ostale novine nisu probile. Taj prag ranijih godina su probijele prag ako je bila neka konfliktna situacija i na zlonameran način je to iznošeno i senzacionalistički u većinskim medijima i pripadnici većine ništa ne mogu da saznaju koji su životni problemi manjina i kakve opcije postoje uopšte, kako razmišljaju tim stvarima predstavnici tih manjina koji se inače pravno tretiraju kao državotvorni faktori ili činjenice. Dakle, to je u većinskim medijima. Što se tiče manjinskih medija, svaka manjina uglavnom ima ili jedan nedeljnik ili jedan mesečnik i ima radio emisiju, sad recimo Srbiji i malo veće manjine imaju dnevno 2 sata, ali na mreži koja je srednjo talasna, zastarela i slabo se može pratiti. A televizijske emisije su nedeljne, 26 minuta se ponavljaju, to je u državnom, namerno kažem, ne javnom, nego državnom vladinom servisu. Oni su bili dužni, napravili su svoj pravilnik za praćenje ili predstavljanje ovih manjinskih izbora i to su nama dostavili, to je otprilike 10-ak gusto kucanih stranica. U vezi sa tim pravilnikom nisu prethodno kontaktirali ni jednu manjinsku zemaljsku samoupravu, ni jednu manjinsku organizaciju, ni jednu manjinsku organizaciju koja ističe kandidate i oni su svoj pravilnik dostavili već posle pokretanja izbora, posle postavljanja kandidata. A najbitniji moment je koji traje mjesec dana i taj u vezi sa postavljanjem kandidata u skladu. U skladu sa tim pravilnikom, pošto je na državnom nivou bilo 2 liste u našem, znam za naš slučaj, prvi na toj listi je dobio po 5 minuta, dakle 2 put 5 minuta, gde su mogli nešto da izdeklamuju otprilike. I osim toga ništa. I sad recimo u našem slučaju jedna lista je koalicijna lista od 4 organizacije i onaj prvi na listi je šef jedne od organizacija, ostale su potpuno nezastupljene, što je očigledno kršenje najelementarnijih naših prava. Što se tiče radio emisije, ona je uvek novinarski najbolje rađena, ali tu je bilo samo 2 ili 3 prilike kada su po 3 minuta dobila sve organizacije. I u obliku intervjua je rađeno i pitano je šta se planira i tako dalje, dakle imalo nekog sadržaja. Što se tiče novina koje su u vlasništvu te centralne ili samouprave, one su objavile pravila kako se glasa, postavljaju kandidati i tako dalje, registri birači, ali na za baš urednom mestu i pogrešno. Dakle, oni koji su pokušali na osnovu toga da se informišu, ti su se dezinformisali. Onda, zatim nije u toku kampanje, ništa nisu objavili, ni od jedne organizacije, niti su pitali, nego kad su obavljeni izbori, onda su pitali za šta, kako ocenjujete, šta su planovi, ali treba da se zna da je kontrolu nad glavnim urednikom drži određena osoba koja učestvuje u svemu ovome, i ako on nije zainteresovan da tu dođe do bilo kakve otvorene diskusije, da čitavci upoznaju kakve su sve opcije u pitanju planovi i tako dalje, onda on neće ništa da uradi. Ali može da vam se desi da vi pošaljete saopštenje pa da vam ne objavi u izbornoj kampanji.
ili svojim rečima, da tako kažem, prepriča vaše saopštenje i potpuno preinterpretira ono što ste pisali, bez ikakvih pravnih posledica. Da, ili inače, znate, uputstvo novinarima za dobru praksu jeste nemojte objavljivati saopštenja, već vam je to informacija da odete kod informanta, pa da... drugi problem, da se vi ne možete doći do javnosti. Pa to, da, jasno je. Sad, šta je bila praksa, gde se vodila kampanja i na koji način? Sad treba znati da to nisu velike zajednice, vi imate prostora za direktnu kampanju. To je ključni moment da vi od vrata do vrata idete i zovete telefonu i tako dalje. To je jedna stvar. Drugo, da je jedna od te dve liste pokrenula svoju Facebook stranicu i onda je i druga strana pokrenula svoju Facebook stranicu i kampanja je vođena preko Facebook. I isto se desilo i na nivou Budimpešta. Sad, koliko je to dobro ili loše i profesionalno, neprofesionalno urađeno, to je propaganda, a ne novinarsko izveštavanje, ali je ipak elektronski mediji su dali malo više prostora ovim stvarima, ali generalni problem da te novine koje svi prate, na primer, i koje imaju preko interneta se isto mogu pratiti, dakle nemaju samo štampanu varijantu, one uopšte jedine su i uopšte ne zadovoljavaju, tako da kažem, kriterijima jednog javnog servisa koji je bilo potrebno. I mi nemamo nikakvu javnost i uopšte kampanja nije vođena oko programa, nego jedna lista je rekla da su oni drugi nepošteni, a mi smo pošteni i mladi, a ovi su stariji, a prosek starosti kod njih je bila veća nego na drugoj listi, a druga lista je rekla da mi smo jedini koji umemo da vršimo vlast i jedino umemo da obezbedimo pare za kulturnu autonomiju. A programa nije bilo, niti ima u glavama ljudi koji su blizu vatre. Poštenje je to svi imaju. Mislim, vama je jasno da sam ja namerno napravila ovaj PowerPoint sa ovim tancu i tancu i zato što bi kod nas najviše svi voleli da se manjine samo bave tancovanjem i ničem drugim i najradije bi ako bi mogli... Tako, to je bezopasno i najradije bi ih ovako zgužvali kao... Ali samo jednu rečenicu bi dodao, da to nije samo posledica većinske politike, nije samo posledica stanja u manjinskim zajednicama, nego je posljedica pravne regulative i načina finansiranja ovih manjinskih medija. Ta dva elementa su ključna po mojoj proceni i trebalo bi da se menjaju, ali kada oni koga pitaju od strane manjine nisu tako nastrojeni da su potrebni slobodni mediji, a i vlast ima suprotno mišljenje i praksu, onda trenutno niste u mogućnosti da to menjate. Jedini način je, novi mediji su jedini izlaz, jer je to relativno jeftino, možete da pokrenete, to velik broj ljudi prati i onda vi možete tu medijsku blokadu da probijete. I to može da onda inicira da se ta mreža koju ste otvorili dalje širi. Ovo je jako zanimljivo da ste vi imali bar nekakva uputstva kod nas, ta regulatorna agencija REM je izmenila uputstva pred kampanju 2016. za naše nacionalne izbore i potpuno je obesmislila. Dakle, pre toga smo imali bar nekakva uputstva šta može, šta ne može u izveštavanju, a onda su oni napravili uputstvo na jednu stranu po kojem inače sve moglo. I ta uputstva važila su i za ove manjinske, i za većinske izbore, i za sve. Tako da je praktično mogao da radi šta ko hoće, ali problem što nisu radili ništa. Je rešeno mimo toga, svejedno šta misle birači, da li postoje ili ne. Dobro, ja se bavim medijima. To je zato tako. Da zloupotrebim svoju poziciju, postavim još jedno pitanje Karolini. Pitanje, kazali ste u prezentaciji da se smanjuje broj djece koja se školuju na mađarskom jeziku. Da li to znači da se povećava broj mađarske djece koja se školuju na srpskom, ili to samo znači da se smanjuje uopšte broj djece mađarske? Ili se u mađarskoj školi? Da, odnosno to je drugo, da. A treće jeste pitanje zašto, ako se povećava broj djece koja uči na srpskom jeziku,
zašto se to odlučuju, pošto ste bili vi intervjuete? Da. Pa zaista ne znam da li se povećao broj. Poslednji popis je bio 2011. Znači od tada nemamo podatke. Mada tendencija jasna je da se zapravo smanjuje. Da, jasna tendencija da se smanjuje. Zašto se odlučuju za... Pa, jedan je razlog koji sam vam i rekla, to su ti mali razredi i kažu da socijalizacija tamo nije dovoljna. Drugo što kažu da li je nivo tamo zadovoljavajuć, znači što sam vam rekla da se nastavnici ne školuju znači, na manjinskom jeziku već na većinskom, oni posle ne znaju to dovoljno dobro da predaju. U naslovu je bila integracija. Da. Mene interesuje da li iko ima motivaciju tu da kaže što nećemo da se segregiramo, mislim... Pa, to je bilo, da, to je integracija upitna. Budućnost u Srbiji, na primjer, koje je bitno znanje jezika i tako, to ne postoji kao argument. Pa to, profesor Bašić o tome govori već dosta dugo, znači tu se dešava, jeste segregacija, to što se dešava jeste neka vrsta segregacije i tu ne postoji za sada neka prevelika volja da se na tome poradi. Doduše, Nacionalni savjet, kao što sam vam i rekla, ima tu tendenciju. Čak i taj Kolegijum Evropa je dobra stvar iz te perspektive što dosta studenta se odlučuje da dođe u Novi Sad da studira. Takođe, to nisam rekla, mada sam imala na slajdu da postoji stipendiranje studenta i to u mojim intervjuima je bilo veoma važno za njih. Na primer, oni koji su mi rekli da su se odlučili da ostanu znači, u Srbiji, delom zato su se odlučili jer će dobiti stipendiju od Nacionalnog savjeta, što je mislim negde oko 150 € mesečno. Ja kad sam studirala nije bilo ničega, znači to jeste nešto, to jeste podstrek za njih. Međutim, kao što vidite, ipak 30% odlazi, znači sve je to. Diploma i prekraćiva. Diploma. Pa da li je diploma? Ne znam. Ja isto ja imam za vas jedno pitanje. Imam nešto na nivou pošalice, ali je bilo jako simpatično. Pre nekoliko meseci mi je prišla jedna studentkinja i pitala me se ja nje sećam, kako da vam kažem, jo? Ja kažem, pa naravno, sećam se i tako. Ona kaže, ja bi, znate, piše master rad kod vas. Ja kažem, dobro. Koja vam je tema? Kaže, moja tema je kako sam naučila srpski. Mađarica je. Kaže, ja sad radim na mađarskom jeziku u javnom servisu Vojvodine. Ja bi želela da vam napišem kako sam ja naučila srpski. I ja onda, naravno, ja kažem, to je divna tema, samo vi napred. I okrenem mog asistenta i pitam, jel ti znaš tu i tu osobu? On kaže, znam, ona kad je došla na prvoj godini nije znala ništa sem dobar dan na srpskom. Ja kažem, i završila je fakultet, on kaže, jeste i lepo je naučila srpski. I ja napišem njoj, jako me raduje, napišite. I onda je ona napisala jedan divan magistarski rad. Ja vama ne mogu pisati kako je to lepo štivo. Napisala je kako je ona krenula na časove srpskog. I kako ništa nije mogla da razume. I kako je to bilo strašno. I onda je krenula na privatne časove srpskog i to je bilo još pogubnije i videla je da niti ima novaca, koliko njoj treba, ništa. I onda je jednog dana videla u frizeraju novine Lepota i zdravlje. A to je inače najtiražniji ženski magazin, Color Press ga izdaje, koji ne samo da je najtiražniji u Srbiji, već na celom Balkanu. Ne znam da li vaše supruge ga čitaju, ali mogu vam reći podjednako u Sloveniji, u Hrvatskoj, u Makedoniji, u Crnoj Gori, svuda je najtiražniji. I kaže, ja sam shvatila da ću pomoću slika i naslova polako, ja sam, kaže, svakog od sedmice kupovala Lepotu i zdravlje i kaže, uzmem rečnik i Lepotu i zdravlje i kaže, ja sam naučila i onda je napravila analizu Lepote i zdravlje u 5 godina svoje studije, je čuvala sve novine, pošto je podvlačila reči i pisala na mađarskom sa strane, te novine imaju veliku marginu, ne znam da li je neko od vas nekad u frizeraju gledao, imaju jako veliku marginu belu i ona je na margini pisala sve i onda je u magistarskom je ona napravila fotografije tih stranica gde je ona pisala reči koje nije razumela i kako prolaze godine, tako je sve manje i manje reči bilo na toj margini. To je bilo savršeno.
I hoću da vam kažem da je učenje jezika sredine nešto što je Vojvodina imala pre 90-ih i što je bila jako dobra politička odluka. Ja sada neću da procenjujem iz kog razloga je bila donesena ta politička odluka, ali znam, jer je to bilo vreme i kad su se moje deca školovala, da su mnogi roditelji upisivali decu da uče jezik sredine. Znači, pored stranog jezika mogli su da uče sve jezike koji su u toj opštini bili u javnoj upotrebi. I mnoga srpska deca su tada učili slovački i mađarski, pre svega mađarski, pa onda slovački jezik, malo manje ove druge jezike, ali su i deca iz manjinskih sredina koja su srpski imala kao obavezan, učili dodatno neki manjinski jezik i to je trajalo 10 godina, tako? Se sećaš? Više, jel da? I to je bila jako dobra praksa. 90. godine je to ukinuto. To je ono vrlina javne poruci tajni. Dakle, učenje jezika sredine je prebačeno na DMT2 finansiranje, koji ima projekte, znaš šta je DMT2, to je ono krečenje, voda, struje i tako dalje. To su DMT2 sredstva. I kad direktor škole treba iz DMT2 da izdvoji za časove jezika sredine, a ne da okreće školu, on će okrečiti školu, ja to potpuno razumem. I tako je jezik sredine izbačen iz nastavnih aktivnosti 91. 2. 3. godine, polako, ali sigurno. Danas ga uopšte nema i onda deca uče ovako kako ste vi objasnili, meni je vaše istraživanje bilo ekstremno zanimljivo i mislim da nemaju dobru šansu da uče većinski jezik, a inače ukinut je odsek za srpski u mađarskim školama na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, nije upisana generacija. To je bilo... To je program Mlade Srbije i Svet u Srbiji, to je za strane studente koji dođe ovdje da uče srpski jezik. Dobro funkcioniše, ja sam sad bila u komisiji za master, ali studenta iz Konga, koji je studirao na srpskom jeziku, napisao odličan pismen, sjajan rad na srpskom jeziku, pisao doktorski studij, gospodin Janović. Eto ga, a na Filozofskom nema više srpskog u mađarskim odelenjima, tačno. Goran? Pa, ja ne bih voleo da odemo s ove sesije, a da ne spomenemo ono što je, barem što su bolne tačke manjinske samouprave i kulturne Srbije, kulturne autonomije i manjinske samouprave u Srbiji. Sve ovo što je rečeno jeste vrlo značajno, već čini mi se da je propušteno da se istaknu dve stvari. Kulturna autonomija, ili barem skup ta 4 kolektivna prava pod koje mi podrazumevamo stidljivo kulturna autonomija, ona u pravnom sistemu ili u političkom sistemu u Srbiji nikad tako nije nazvan, niti iko zove osim u naučnim krugovima. Je uvedena 2002. godine. Ustavna kategorija je 2006. godine, a manjinske samouprave su sledile negde 6 meseci posle uvođenja kulturne autonomije. I taj se sistem razvijao do ovih sada granica koje su generisale dva problema. Prvo je da manjinske samouprave nemaju kapacitet, nijedna manjinska samouprava, uključujući i Mađarsku, nema kapacitet da ostvaruje punu kulturnu autonomiju. Puna kulturna autonomija podrazumeva da je pravo na zaštitu etnokulturnog identiteta dostupno svakom građaninu koji vezuje svoj identitet za tu zajednicu. Ili samo deo identiteta, što znači da građani mogu biti podeljeni u dva manjinska identiteta i ostvarivati to pravo. To kod nas nije moguće, ali je to standard koji je legitiman i tek u tom pogledu manjinske samouprave nemaju kapacitet da ostvaruju ovu kulturnu autonomiju, nemaju prava i zbog toga, nemaju kapacitet i zbog toga što su centralizovana tela, koja se biraju samo na nacionalnom nivou i koja najveće svoje snagu, nadležnosti ostvaruju na teritorijalnom principu, odnosno u onim mestima gde pripadnici nacionalne manjine su nastanjeni tradicionalno i gde žive u značajnijem broju.
U prevodu, pripadnici mađarske nacionalne manjine, pošto je ovdje bilo reči najviše danas o funkcionisanju Mađarskog nacionalnog saveta, koji žive u Sremu ili koji žive u Beogradu ili koji, ne daj Bože, žive u Nišu, nemaju gotovo nikakva mogućnosti ili imaju mnogo manje mogućnosti nego pripadnici mađarske nacionalne manjine koji žive u Subotici, Adi, Senti, da ostvarivanje tih prava. I to je, čini se, samo problem manjine. Znači, ukoliko bi se manjinska samouprava decentralizovala, onda bi imali svi. Koliko bi postojala mogućnost da i pripadnici, 10 pripadnika nacionalne manjine mađarske koji žive u Nišu izaberu svoju manjinsku samoupravu, oni bi imali ista prava. To je jedna vrsta problema koja je centralizacija. Druga vrsta, o kojoj se ne priča, a koja u suštini prikazuje taj jedan galimatijas i da je nakaradnost našeg sistema manjinske zaštite, jeste da kulturna autonomija, teritorijalizovana i dostupna samo na određenom prostoru pripadnicima nacionalnih manjina, povezana sa političkim strankama i pod ogromnim uticajem političkih stranaka je ništa drugo nego politička autonomija. I to treba prevesti jasnim jezikom. To je mnogo veći problem iz tog razloga što naš politički sistem nije spreman za političku autonomiju na etnokulturnih ili nacionalnih manjina, što mi to ne prepoznajemo ni kao ustavnu kategoriju. Sljedeći problem koji proizilazi iz odnosa i manjinskih samouprava i njihovog rada jeste da pripadnici nacionalnih manjina koji nemaju, evo, recimo da sutra se desi da Bošnjački nacionalni savjet iz nekog razloga ne izabere manjinsku samoupravu. Kako je postavljen naš sistem, propalo bi bilo kakav, u stvari, nestala bi bilo kakva mogućnost pripadnika nacionalnih manjina da ostvaruju pravo iz kulturne autonomije. Pri tome, Ustav tako ne kaže. Ustav u članu 75 kaže da pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo da kolektivna prava ostvaruju preko nacionalnih manjina, preko nacionalnih savjeta nacionalnih manjina ili samostalno. To samostalno je potpuno ispalo. Ne postoji mogućnost da pripadnici nacionalnih manjina koriste ono što im je Ustavom i predviđeno. I to je drugi problem koji je političke prirode ili je problem vladavine prava, a o kojem se ne raspravlja ili se retko raspravlja i u naučnim i u stručnim krugovima, a najmanje u političkim, a to ne znači da nije prepoznat. Vidite kako je prepoznat, samo je prosto negde zatvoren. Pa negde je prekriven nekim velovima koji su meni potpuno nejasni, jer oni u jednoj globalnoj ravni ili u jednoj perspektivi otvaraju puteve nestabilnosti, nerazumevanja, rastresitosti političke u onom trenutku kada dođe do promene onoga ko kontroliše tu celu priču. Ko kontroliše u suštini rad nacionalnih saveta i njihove izbore, jer je to ono što je pokušala i Dubravka malo pre i koleginice da kažu da je manjinska samouprava pod ogromnim uticajem političkih stranaka. Ne mogu da kažem da je dobro, ali bolje je kada je pod uticajem političke stranke nacionalne manjine, jer onda bar postoji neki homogeni interes manjine, pa se neka prava ili nešto može ostvariti, ali vrlo često postoji uticaj većinskih političkih stranaka i ne treba laskati ovoj političkoj stranci koja je sada najjasnija pa reći da je ona za to zaslužna. Ne, nije ona za to zaslužna, za to je zaslužna ona prethodna politička stranka koja je mislila da će uvek biti jaka i biti na vlasti, pa je uspostavila takav sistem i sad se taj sistem... I taj se sistem, neće slušati ništa. Taj se sistem sad samo okrenuo protiv nas. Ugledalo se tako. Tako da je to nešto što, to su... Tipična i česta politička Molim? Zahtevna
A to je tačno. To je tačno kad su nacionalni savjeti u pitanju. Za ostale stvari ja ne znam, ali što se tiče nacionalnih savjeta, to je tačno. Može, prosto se to vidi iz sastava poslanika, recimo najbolje se vidi iz sastava narodnih poslanika od 2006. godine pa do sada. Tačno se vidi kako je na listama većinskih stranaka, kako su bili zastupljeni, kako su bili rangirani tokom izbora, kako su bili birani u Skupštini i tako dalje. I onda kada se još, ako bi se analiziralo kakav je bio njihov uticaj tokom mandata na kome su bili narodni poslanici i koliko su zastupali interese nacionalne manjine, onda se vidi da taj sistem nema baš nikakvog smisla, niti je imao pre 5 godina, niti pre 10 godina, niti ima sad. Tako da je to od mene toliko primedbi koje mislim značajni. Ja ću pokušati u radu koji budem pisao da ovo dovedem u vezu sa tim konceptom odnosa političke i teritorijalne autonomije i prosto želim da demistifikujem i u zborniku koji sam danas jutros pokazao, mi imamo jasne stavove da je kulturna autonomija u Srbiji, da je reč o neteritorijalnoj autonomiji koja ima, ona jeste neteritorijalna samo faktički, ali njene posledice jesu teritorijalne i njena priroda prevazilazi ono što klasičan termin kulturne autonomije je. On sve više liči na Renarovu, onu kulturnu autonomiju i koncept austromarksista i prosto zadobija ono što jeste, jedan arhaičan koncept sa početka prošloga veka, ne onaj moderni koji bi trebao da zastupa u 21. veku. Hvala vam. Ja bih rekla da ovo istraživanje koje ste vi radili u školama bi bilo još, kako da kažem, drastičnije da ste išli u druge zajednice, kao što su, recimo, slovačka zajednica, kao što je rusinska zajednica gde je obrazovanje čak pod velikim znakom pitanja, ili rumunska zajednica gde je asimilacija dosta značajna, i mislim da bi njega trebalo staviti u taj jedan širi kontekst, a ne samo, jer mađarska zajednica ima najrazvijeniju kulturnu autonomiju, kako god pogledamo, najrazvijeniji sistem obrazovanja, najrazvijenije medije. Pa sad kad vi analizite ono što je najrazvijenije, onda je već hipoteza da je to pristojno, jel da? Ali kad bi vi otišli u te druge nacionalne zajednice, mislim da biste onda videli da je nepristojno. Upravo je to teza, ako vi analizirate najorganizovaniji i kako sam rekao, drugi nacionalni savjet njega prepoznaju kao najbolji primjer dobre prakse kako se ostvaruje kulturna autonomija u Srbiji, ako pokažete da oni nemaju kapaciteta u potpunosti svoje nadležnosti i sprovode, to tu dovodite pitanje je postavljeno da je ako onaj ko je najjači nije u stanju da sprovede to što je zakonom propisano, ko jeste. Znači, ako mađarska nacionalna manjina koja je najbrojnija, politički najorganizovanija, vrlo kompaktna i homogena, ako sa političkog tog aspekta kada se posmatra, ako oni nemaju kapaciteta ko ima. To je, na primjer, ono što, to je neka moja teza bila, početna pretpostavka od koje sam ja pošla. A samo ću iskoristiti priliku kratko pitanje za Gorana Bašića. Mene je uvek bunilo ovaj sistem koji postoji u Srbiji, neteritorijalna autonomija, koja podrazumeva da imate direktne izbore za odbornike u Narodnoj skupštini i imate direktne izbore za nacionalne savete nacionalnih manjina. I sad nekako mi se čini, pošto nacionalni saveti nacionalnih manjina, kada govore o legitimitetu svojih zahteva, oni se prvo pozivaju, prva rečenica je uvek, ali nas su izabrali naši građani, mi smo direktno izabrani na izborima, što im nesporno daje legitimitet, ali onda prosto kada stavite to u odnos sa izabranim isto tako predstavnicima direktno izabranim na opštim izborima koji ulaze u Narodnu skupštinu, vi shvatite da je uticaj ovih prvih u Narodnoj skupštini mnogo manji nego uticaj ovih izabranih u nacionalnim savetima. Kada govorimo, a pogotovo ako tek uzmemo da analiziramo njihov rad, kojim su se temama bavili u Skupštini, koliko su radili na promociji manjinskih prava i da li su uopšte imali prilike da dođu do izražaja po tom pitanju. Ja samo prosto postavljam pitanje da li su ta dva modela, gde se podrazumeva direktan izbor
na nacionalnom nivou i jedne i druge, u okviru jedne i druge institucije, da li su dobri modeli. Meni se čini da ta dva modela u kombinaciji ne daju baš srećan završetak. To je neki moj utisak do sada. Ta dva modela samo ne treba mešati u smislu funkcionalnosti, ali modeli jesu legitimni. Nacionalni savjeti, da, treba da se biraju... Ja znam da su legitimni, da li su funkcionalni kod nas? Pa ne, kod nas su funkcionalni zato što nije razdvojena kulturna autonomija od politike. Mi kad govorimo depolitizacija, nije depolitizacija učinjena time što je izmenjen član 7 zakona u kome je predviđeno da funkcioner nacionalnog savjeta ne može ujedno da bude i funkcioner, ne znam, političke stranke, ne znam šta. To je i onako sprečavao zakon o sukobu interesa. To je za mene pitanje zašto Agencija za sprečavanje sukoba interesa nije reagovala ako je to bilo i ranije. To nije smjelo da se dogodi i pre toga. A ostalo je u članu 71 da prilikom izbora listu može da je predlaže politička stranka. Onda više nemate, onda je ovo vaše pitanje sasvim logično iz tog razloga što ukoliko politička stranka ista predlaže i na svim nivoima predlaže, pa što onda zaista se možemo vratiti na pravilnik o izboru nacionalnih saveta iz 2003. godine ili na crnogorski model, lepo koga izaberemo na ovim izborima parlamentarnim ili na opštinskim, ne bude odmah i član nacionalnog saveta i gotovo. Onda da prosto skinemo rukavice. Ali tu je gvinc, znači treba samo napraviti jasna pravila igre koja su za manjinske samouprave, a druga koja su za parlamentarne izbore i onda... Ja bih samo dodala tu da ti razjasnimo. Znači, 2010. su liste mađarska sloga za izbor u nacionalni savjet. Znači, ta lista mora da ima i nezavisne članove, koji su stručni članovi, bez da su partijski, jeli? I 2010. je bio konsultativna sednica sa Ištan Pastor je sazvao sa civilna društva, zavisi koja je već izabrao, ali imao je tu konsultativnu stranu i zaista su neki od tih bili čak nezavisni članovi. 2010. to je već bilo skroz druga priča, a 2018. on čak nije ni sazvao već i nezavisni članovi su nakon toga, kada je on imao svoj reizbor za predsjednika SVM-a, su ti isti nezavisni članovi koji ne bi trebali da budu partijski članovi bili u prvim redovima, znači ja sam to videla na Facebooku, da u prvim redovima na njegovom reizboru, na štampnoj skupštini. O čemu pričamo? Znači, cela mađarska sloga, cijela lista je skroz politizovana, znači svi članovi su u stvari sada već članovi SVM-a. Znači homogeno i oni, ali to izgubilo je smisao, znači ti nezavisni članovi u stvari više nisu ti isti. A znate šta je bilo? Nema reprezentativnosti na tom REM-u i Savetu za šta? Nije reprezentativno. Da li novinari koji su na listama mogu da izveštavaju o predizbornoj kampanji? Da li oni koji su na listi za izbore mogu istovremeno biti izveštači sa predizborne kampanje, kao nema drugih? Prilog? Oni najviše znaju. On pita, on odgovara, on tumači. Koja je perspektiva generalno nekad ikad kancelarija saveta lokalnih za mediju nacionalnog? Dobro. Molim vas, sačekajte sada izveštaj Saveta Evrope o Srbiji, pa ćete vidjeti šta su perspektive. Savet Evrope polaže velike nade u Savete za međunacionalne odnose. Polagao je još veće Savete za međunacionalne odnose su dobra ideja koja u ovim uslovima je kompromitovana iz tog razloga što nema jasno utvrđene nadležnosti, drugo država ga i sada namerno još dodatno kompromitovao zato što je dodala novi član u kome je Savetu za međunacionalne odnose dala
prema zakonu o lokalnoj samoupravi daje mišljenje na promenu naziva ulica. Sad tu, kad pogledate koji je postupak, tu imate Savez za međunarodne odnose kao izvor konflikta. Ukoliko je to, recimo, Avda Međedovića ili Stevana Nemanja, imate na jedan imate u Novom Pazaru problem u Savetu za međunacionalne odnose. Umesto da ga rešava, on će biti izvor konflikta. Tako da, perspektive su takve da ga izgleda niko ne želi, ali ne znam zašto onda niko nema hrabrosti da ga izbriše iz zakona o lokalnoj samoupravi. Ali oni, mislim, baš zbog tog svog sastava imaju potencijal, kad bi neko u državi hteo, da budu prostor dijaloga. I u tom smislu su mnogo bolji na lokalnom, jer su lokalni. On ima samo jednu jedinu nadležnost. Nadležnost kaže da on daje mišljenje Lokalnoj samoupravi o međunacionalnim odnosima. Prvo, definicija međunacionalnih odnosa, malo je teže to napraviti da je tačno taj prostor. Drugo, oko toga se ekspertske grupe na mnogo više nivou ne mogu složiti, ne mogu dati, pogledajte samo, ne znam, sud u ovome, sud pravde ili bilo koja ekspertska grupa, jako teško je tu tražiti odgovor od njih. A drugo, imate jednu prepreku koju je oko izbora tih članova. Prvo, nacionalni saveti koje smo sada opisali, svi imaju isti, ovako su monolitni i politizovani, predlažu članove. S druge strane, ko predstavlja predstavnike srpske zajednice? To je sada pokušalo je nešto da se zakonom uredi, ali suštinski ništa nije unapređeno. I vi tu imate prosto dve grupe iz nekih političkih stranaka koji se opet dogovaraju ili čekaju dogovor koji će dobiti iz nekih svojih centrala, tako da... Nije jasna situacija kakva je realno trenutno. Pa, Jelena, sve bi ovde moglo bi da bude i ustav drugačiji. Dobro, da je jasno. To je potpuno pitanje. Imam dva pitanja, jedno u vezi sa politiziranjem, da li je ispolitizovan taj nacionalni savet. Ja imam neki terminološki problem u vezi sa tim. Mislim, rasprava u Skupštini nacionalnog saveta o prioritetima ili kakve škole ćemo praviti, kakva će nam biti školska politika, to je par excellence politička delatnost. Tako da onda mislite na partijsku politiku kada govorite, to nije svejedno, apsolutno. I sad partijska politika koja je reč o manjinskim partijama, zašto je to problem da se one prisutne u nacionalnom savetu, malo mi pojasnite iz perspektive naših iskustva u Mađarskoj, koja je sasvim drugačije. Ne vidim, recite neke primere za to zašto to ne valja i gde je tu problem. Dakle, to je jedna stvar. Moram objasniti. Dovoljan je jedan ako je dovoljno ubedljiv primer. Drugo, da se malo vratimo na ovaj problem školstva ili mađarske manjine i tako dalje, ta anketa koju ste vi radili. Ja mislim da je to jedan jako važan problem i slažem se da ono što je opšte nedostaje i to i kod nas u Mađarskoj inicira, da se vrše sociološka i druga merenja o efektima manjinske samouprave. Ja sam početkom godine radio jedan rad za mađarski parlament i tamo sam baš to pitanje postigao koliko je sad uspešan taj model u Mađarskoj i po čemu, po kojem kriterijima utvrđujemo da li je on uspešan. Naprimer, kako je demografsko stanje, kako se menja manjine, jezička kultura, znanje jezika, tako dalje. Dakle, treba te stvari meriti, kako je konzumiranje kulture, kakva je produkcija kulture manjinske i tako dalje, takve stvari treba meriti da bismo mogli oceniti efikasnost i korisnost manjinskih samouprava, ali to zahteva mnogo veću aparaturu. Vi ste ovde površinu mogli da zagrebete sa sredstvima koje raspolažete. Međutim, konkretno ovde u vezi sa znanjem srpskog jezika mađarske dece u Srbiji i nastava. Sad, prvo, po mom mišljenju, broj učenika uključen u manjinsku nastavu nije najbolji pokazatelj, nego bolji je pokazatelj
pokrivenost učešćem u manjinskoj nastavi određene populacije, starosne populacije. Da je pravi indikator, jer inače se postavlja pitanje, inače ima demografskog pada, ima migracije, dakle pokrivenost. To već, recimo u šematizmu Karlovačke mitropolije za 1905. godinu, tamo je po svakom naselju ispisano koliko deca ima u srpskoj nastavi i koliko srpske dece nije u srpskoj veroispovednoj školi. Dakle, to je jedan, zna se da je to važan pokazatelj. I za mene, iz perspektive iskustva u Mađarskoj, nije mi jasno kako 30% mađarske dece ne zna srpski i kako to da nema motivaciju da uči jezik neke šire sredine države u kojoj živi, u kojoj treba da ostvari svoju egzistenciju. To je za mene potpuno nejasno i mi imamo totalno suprotno iskustvo u Mađarskoj. Istina za volju da smo imali primer, mi primamo dosta dece iz Srbije u našu gimnaziju u Budimpešti i pojavile su se dve sestre, Zaboš, Mađarice, dve Kantavira, u 9. razred i peknuti ne znaju srpski. I pitam, kod nas se nastava izvodi ili srpski ili u paralelnom odeljenju dvojezično. I onda sam ja pitao devojku na času fizike, naravno, da zašto ste se tu upisali, zašto su te roditelji ovdje upisali, kažu da naučimo srpski. U Budimpeštu u srpsku školu su upisali decu i uspešan je bio projekat, sad one perfektno govore srpski jer su se družile s ovim vršnjakinjama. Bez lepote stracu nauke. Fiziku trojka. Nisu išli zbog fizike. Tako da dakle, pitanje mi je zašto je tako niska motivacija da se uči jedan jezik koji je... Sad, recimo, istorijsko iskustvo Srba u Mađarskoj je bilo da nikad nije bio problem da se uči nemački, mađarski i tako dalje, iako se znao koji je moj jezik. A inače, za mene nije segregacija ako je izdvojena nastava, drugačije se ne može svoj materni jezik savladati na odgovarajućem nivou, tako u odvojenoj nastavi i onda sad treba drugim mehanizmima da razmišljamo koji obezbeđuju integraciju. Ali u mađarskim programima koji su specifični za manjine, vi imate u nižim razredima osnovne škole do 4. razreda, vi morate imati isti broj časova mađarskog jezika ukupno za 4 godine, koliko i časova maternjeg jezika. Ne znam koliko časova se uči u Srbiji nedeljno srpski jezik. Pa 2, to piši 0, jer ko se razume u nastavu jezika, taj zna... Mi pišemo 0. Pišemo 38. To je izgubljeno vreme. Pa ima neki minimalni intenzitet da se postigne. Engleski koliko se uči nedeljno? Svaki dan učimo. Pa kako je ovo država? Nije mi jasno. Nije ni nama. Ja ne razumem najčešće. Podsjetit ću vas, vi će se seliti u zapadne zemlje. Pre Drugog svetskog rata postoji u arhivu Vojvodine, u Novom Sadu si mogao imati dućan na glavnom sokaku samo ako si obezbedio prodavce koji govore srpski, mađarski i nemanski. Inače nisi mogu imati radnju na glavnom sokaku. Danas nemate ni ministarstvo. Multikulturalizam. Molim vas, odgovarajte na prvo pitanje. Ima više pitanja. To je dao komentar, nije postoji. Kakva ste vi država? Pitao je o političkim strankama, ali da ga pitam, jesi siguran da želiš da znaš odgovor? Ajde. Pa, što se tiče neznanja jezika, kako je moguće da 30% ne zna, pa naravno to se odnosi, to se dešava u sredinama kojima je manjinski narod u većini, znači to je Senta, Ada, Kanjiža. To su mala mesta, pa Senta ima 18.000 stanovnika. Pa dobro, ali ima dosta učenika, znači idu i u Sentijansku gimnaziju koja je inače prioritet, da, nacionalni interes. I ima
I moja ispitanica, ako ste vidjeli, ona je bila srbobrana, znači ona je išla u Srbobranu još nešto i znala srpskog, ali kada je otišla u Sentu, to se izgubilo. Čantavir isto, Tornjoš, tamo sve što je pored Tise, tako se kaže. A zašto nemaju, na primjer, u Novom Sadu je 2% Mađara živi, tamo nema teorije da se ne zna većinski jezik. Dešava se, ali to je veoma retko. Šta ste me pitali za motivaciju? Pa u tome se piše, znači naučno se već dosta dugo piše o tome da od kriznih vremena, znači od 90-ih je sve manje i manje motivacije za učenjem većinskog jezika. Sad... može da neko provede svoj život i da napreduje u svojoj karijeri, a da ne zna jezik pa samo do izvesnog nivoa. Segedinu za... A ne sad recimo danima u Makedoniji, ali ovdje koleginici iz Makedonije? Kolega je iz Makedonije. Tako u Makedoniji, recimo, da li Albanci uče makedonski? Postoje u školi isto 2 sata, 3 sata. Uče da Albanci uče celo Dobro, a koliko uče brazilci to uče? Mnogo malo. Ništa. A Slovenci, imamo Slovence tu, sve mi italijanskog. Na koliko jeziku to svoje škole? Gdje, Vidite da jesam. Pa jesam, mislim nema. Na dvojezičnom teritoriju je škola na talijanskom jeziku sa obveznom, sa predmetom slovenački jezik, a sve škole, slovenačke škole na tom teritoriju imaju talijanski jezik. Obavezno. Dok je u Pregulju je obavezno dvojezična škola, gdje se simultano radi na mađarskom i slovenačkom jeziku. I to su sve škole na teritoriju gdje je manjinske samouprave, autohtoni, su obavezno dvojezične. A nema nijedna razredna hrvatskom srpskom ili tako? Ne. I ona bela krajina. Dobili odgovore na pitanja koje... Da je škola ima... Ne, Pređekova Boranca je bila do 91. godine. Ne, da, bila je ranije. Sada nema škola, ali ima nastava na jezicima nekim, da nekim školama... Nema nastava na jezicima, ali uče se jezici. Uče se jezici, da. Da, ali to malo, to je jako malo. Svih učenika od albanskog do hrvatskog, bošnjačkog, crnogorskog i srpskog jezika u ovoj godini je 235. 235 od... SHB, to što bi zove SHB područje. Od 250.000 populacije. Mislim da još dugujemo deo odgovora na pitanje kakva je ovo država, a javila se i Jelena Petrović. Možda Jelena da damo reč. Da li ima još pitanja, komentara pre kraja? Polako nam ističe vreme. Ok, onda Jelena pa Goran. Evo, ja sam da ustanem, ja jesam izvan ovog predstavničkog pratim naš rad i bilo mi je jako drago, puno sam učila, ali evo dužna sam jedan odgovor, pošto se puno govorilo o učenju maternjeg jezika, a posebno smo bili fokusirani na mađarsku zajednicu. Centar za regionalizam je, mislim, 2016. imao jedan projekat, ja čak mislim, Jelena, da si ti u njemu učestvovala, mada evo, transparentnost u radu 5 nacionalnih saveta. I kada smo to radili na terenu istraživanje, meni je za oko zapao frapantan podatak, koji sam 2 puta proveravala u Nacionalnom savetu Mađarske nacionalne zajednice. Za učenje srpskog jezika u jednoj godini Nacionalni savet Mađarske nacionalne zajednice izdvojio je 246 miliona dinara. To je u ono doba bilo 2,5 miliona evra, bukvalno je i sada, ali ajde nešto manje. Ja sam ponovo zvala Nacionalni savet i da kažem, ljudi, je ova cifra istinita?
Kažu da. Pitala je li moguće da ste utrošili 246 miliona dinara za dodatno učenje srpskog jezika za verovatno decu, taj mlađi uzrast u mađarskoj zajednici. Da. Sve do prošle godine država Srbija je za rad 21 nacionalnog saveta izdvajala 2,4 miliona evra. To su vam parametri, ja ne želim više ništa, samo da znate. Samo ću sa ključno reći samo primjer. Stranka demokratske akcije, koja ima ključnu većinu u Bošnjačkom nacionalnom vijeću, se zalaže za regionalnu autonomiju Sandžaka, za potpunu političku drugu koncepciju Srbije, ili ukoliko to ne dođe za odcepljenje Sandžaka od Srbije. Nacionalni savet Bošnjačke nacionalne manjine ima isti program. Tu se vidi direktna veza između politika, to država finansira, ali to što ima, ali problem je u tome što te nadležnosti, legitimno je da se Bošnjački nacionalni savet može da traži pripojenje Sandžaka mesecu, to je sve legitimno, ali ne spada u kulturnu autonomiju. To sigurno. Tako, da li ti je sada jasno? Dobro, ali onda vi finansirate neku delatnost koja ne radi se o tome. Reče da sve političke stranke preko nacionalnih savjeta vrše mobilizaciju svojih glasača na sledećim izborima. To je suština. To je suština i zato je potrebna ta, kad govorimo o depolitizaciji, ne govorimo mi, govorimo o departizaciji u stvari. Jesu politička pitanja i pitanje obrazovanja i kulturne politike, to jesu politička pitanja i o njima treba da se bave oni ljudi koji dobiju mandat od svoje zajednice da se bave i tim pitanjima. I da li su oni individualno članovi neke političke stranke, nebitno. Oni imaju taj mandat onda u okviru autonomije koju ta manjina joj je priznata. Ali, ukoliko prenesete i koristite nacionalni savet da bi ostvarili politički interes koji je izvan kulturne autonomije, onda imate političku autonomiju, da ste napravili nešto drugo. Eto, to je suština ovdje. I to svi nacionalni savjeti rade. To je ključno pitanje. Nije lako, pravno tako da se izbegne, ali može. A kako je sa albanskom? Pa isto je, to je još gore. Imate ovu, sad je pitanje, sad je to dodatno zakomplikovano pitanje sa procesom rešavanja kosovskog pitanja. Jer se vama sada na izborima za nacionalni savet albanske nacionalne manjine, kao i na opštim izborima 2016. godine, nekoliko puta javno provlačila teza Preševo, Bujanovac i Medveđa. Znači, pričamo o kampanji koja se držala u te 3 opštine, gde vam se javno nekoliko puta provlačila teza da se postavlja pitanje reciprociteta u statusu Srba na severu Kosova i Albanaca u te 3 opštine u Preševskoj dolini. Znači, sada vi imate tu dodatnu jednu dimenziju koja dodatno komplikuje stvar i koja odlaže rešenje. Malo, jako malo. Vrlo malo. Albanska i mađarska nacionalna manjina imaju najveći problem sa nepoznavanjem jezika većine, odnosno srpskog jezika. Nije samo problem to što stranke hoće da se legitimišu kod svog biračkog tela, etničkog biračkog tela, nego je problem što se oni mobilišu na etničku priču, na nacionalizam. To je problem, mnogo značajniji, jer stranke ne bi to radile da to ne prolazi, a prolazi i onda je tu začarani krug. A prolazi zato što se to smatra da je to poželjno i da je uobičajeno. I onda je to krug koji je začaran. One da je drugčije biračko telo, oni bi s tom pričom gubili izbore i ne bi insistirali na toj priči. Pa ne, a vi ste zajedno u pravu, sad evo iz kog razloga, znači to se može delimičnim zakonima rešiti. I kako se
promeni prvo karakter političkog organizovanja nacionalnih manjina. Zakonom Srbija je jedina zemlja koja ima definiciju etničke političke stranke. Ja nisam video nigde u Evropi da postoji u zakonima. Naš zakon o političkim strankama u članu, ne, stvarno da postoji, možda Grčka, u članu 3 ima gde kaže da je politička stranka nacionalne manjine politička stranka koja štiti interese samo jedne nacionalne manjine. Zastupa interese jedne nacionalne manjine. Znači, nema koalicijonog potencijala. Niti sa većinskom strankom, niti sa većinskim političkim strankama, niti sa drugim manjinskim političkim strankama. Zašto postoji ta definicija? Posle se imaju specijalna prava te partije? Sad bi to rekao... Ali tu je potpuno besmislica. Znači, jer pripadnici manjinskih stranaka idu isključivo s onim koje je na vlasti, bez obzira kojeg je ideološkog i programskog karaktera. Dakle, ako je na čelu neka potpuno konzervativna desna struja, levičarska stranka će ići s njom samo da ste na vlasti. I to je besmislica. I kako da kažem, to je jedan potpuno začarani krug. Problem je u tome što se podstiče ne samo u pojedinim državama, nego u regionu takva vrsta politike, etnifikacija politike koja vodi ka tome, koja ne ide ka integracionim procesima, nego vodi upravo ka stvaranju tih etničkih priča i onda svi su puni razumevanja kada su izbori recimo u Hrvatskoj pa koalida malo zaoštri ili obrnuto kad su u Srbiji pa ovde malo. Kako razumevanje? A dogovaraju se oko toga. Mislim, to je neverovatno, pa dogovaraju se upravo. Dogovaraju se oko toga. Jedan vaš lider je specijalno se javio u emisiju gdje je bila koalida da je Pa Buket podrži protiv kandidata. Bukvalno da. A Buket? Sve znamo da je spomenuo ime. A Buket? Pa ne, ali mogu samo dvije rečenice. Mislim, ovo bila, meni je bilo zanimljivo slušati ovo, da pratim već 20 godina manjinsku scenu u Srbiji i cijeli taj proces. Ja mislim da je vama problem vašeg modela, ako ga mogu vidjeti izvana, što ste vi model, vi niste izgradili model, nego vi ste imali građevinu koja je postojala u SFRJ, pa ste je malo pregradili neke prostorije u SRJ, pa ste onda S i CG opet nešto malo doradili, onda kad je otišao jedan sprat izvan te građevine, onda ste opet tu nešto dogradili. Dakle, vaš model, kako ne vidim, nema tu konzistenciju da ste rekli, sad idemo iz početka, nove države, idemo stvarati novi model, idemo vidjeti. Nego ste od onih svih zakona to mijenjali i dopunjavali. Mislim da je tu glavni problem. To tako na manjinskim politikama. A ne samo to, ovo je Siniša dobro primetio, Srbija nema zakon o nacionalnim manjinama. To je ono što je... To je što SCG. To SCG sad je nekim promenama pokušao da se kaže da je to zakon Srbije, međutim ne, suštinski to je zakon koji je donet 2002. godine u dvočlanoj federaciji, a ono što Srbija ima to je zakon o manjinskim samoupravama i to je još jedan od nonsesa te naše manjinske politike. To je dobra reakcija. I drugo, ono što takođe se stidljivo preskače, jer sam rekao, mi imamo mađarski zakon preslikan i prilagođen mađarskoj nacionalnoj manjini, a svi ostali su kolateralno štete. I to je nešto što svi znamo koji smo učestvovali u pisanju tog zakona 2002. godine, kako je on ličio u ekspertskoj, da što je on ličio u ekspertskoj jednom viđenju, a kako je u konačnoj vezi kad je usvojen. To je prosto jedna stvar političkih dogovora, bio u tom trenutku nešto što je moglo, ali je to moglo da... Pri tome, taj zakon je i dobar kao jedan načelni instrument da je donet zakon o manjinama u Srbiji i u ovom kontekstu koji Siniša govori, da se on prilagodi prirodnom multietičnosti sada ove nove zemlje. Tako da, to nije učinjeno, to je tačno. To je stvar do ovog dogovora, političkih aktera. SNS može da ima ljude u svim savjesima. Kaže, gradio sam na kamenu, srušio se. Gradio sam na pesku, srušilo se. Od sad krećemo od dima iz dimnjaka. Mi ne gradimo od tog dima. Taj dim predstavlja tu porodicu koja će da živi, to šta mi želimo, kakvu toplinu doma. U tom smislu mi Srbiju, ni bilo koje naše regionalne zemlje ne vidimo kao neku zajednicu koju treba da gradimo. I kad gradimo tu kuću, ne bavimo se tim dimom, nego kako da izgradimo instituciju, to ste zanimljivo. Dobro, sutra se vidimo ujutro u 10, u istom ovom broju, možda širem, ali ne ovde, nego na Institutu društvenih nauka.
a pretpostavljam da svi znate gde je, ko ne zna možemo kasnije da razgovaramo o tome.